Halt, du na suwos na kayo wa? Ngan spela we matkalan sa paru si wias nga kay Mr. Lipan inkanta ka plastika di kilen misingi ya. Kat kaksigin kat lakat mold syun lan singin da ka syut pa sisin si ke gas matalal. Na misingi ka deta ka tram kun na ke nunak singi akola na ke Orekma aske siye pita siye was singal dolun ke long lemekos. Ako lang malam sin kat ke kat kain mano kain taka in kain taka Kowos in kain sisin siye masimet na ke polel fa kaya kingamtan sin ngamda proy ne anangan Kowos pena mata fellowship penganalin. Na manen game lalabal fakla ekipel sing e fastigi fella singi naita lang asum na iya. Ngakaksigin kat ke kat taka insul peta kain ki kastlal kada toani proy kada toani lipsila ons ko lukoy da kipel sing e proy lemit na ons ko nga using nga usye kadin kain lipsila ni takos second tol ngo luo in ma aspellas kadin kain sherry laf kasing tukun proy la ka sham lak mga askeng da Mr. Lipan na taka na tukun onso kungan na kada fashion na met ki malutut singa kat eni na napay kadinda ka it's a must listen to kadinda ka lipsyo ke nara kinga ko meta ka lipsyo malutut sa fly at the information mo kayo napangay kadene na kadin transform na kimawala siya na pa na nga ala yok sipe nga kumin kayo na ka nagkikastan ka sikme tok shalan ka de masyososlal Poli lala nataka inkan sham na sikum matlan gata. Kilata lala, we lata si lal Peter matakam singing. Malu nga kumin na nashke sipa self-discipline, sipa self-denial. Na self-discipline singan buangin matkay na rin na sikum. Nga kum ito la me wu me kuluk, me kasha mola kumpin fella, me tiye. Aw, na self-denial na ki kadita la malan gata mamatal si na self-discipline singa na kasha pa na ki o yes ima okay kaltar nga walayak mga kisipin pasipe sirap katapalikiya with fel na pa na nga kadinda ka fakik gospel singa katta ka in fakik mayin na sinan fakik gospel singa sinat kiyas si pean pa pingakom sisfal kiyas yung ako maski kasas singa nga ako minti sisfal kiyas kiwangan sipe ene nan step na kewa magat siskifal ka singi fale mana intoksalan kat na ke opi malako lang na sikom na pa nangarala yok sipe ka dinda ka marasong si pakatas kinga at kasas singa with purpose aimlessly bakat kasas kata na boxers yung masisi fisik na wangan ma eta kake ene na nasipeke manda kay wakatara focus la ko ko mabain kadin hiya na masiwas pa silang kat self discipline sina self denial sina kasya yo akla malap lang akan kasla may indugungat ka praile onso ko ma-share inakalam nila may unsi patas kene Olet pechela mulching mo. It's a battle. Nara kadin kain alena esma clash opinashish kishafen manakayo crown of rejoicing umgande ke siya destiny kaliw mo singalia. Crown ngeta kain akalimina shish mama nga kum katang laki mulching aspe crown si may taga na sikum esha manyak penake me katalina ke Revelation New was singaw. Crown of righteousness. Opinge, ako lang na sikum, crown of glory. Ito ka na sin teacher matake malan kata. Te ayen sinduti kastan kata. Na mange, dadakakashik na nene okuku. Ang akong ikat na kasamdam kel pite, nagel fakte siya pitel me kosit kos.
sang me force nga lowos na kewa na siel mayen el nan ke Kowos nara kelang silan gat el kashikat ke pray lasha kat chilela kat inalan cleanse up lan gat English kat shaksing la fastakot tapos din da lasha lela life gas lasha in da shun kashi talik nadash metlash ko shai se kadalen na lang si yok metlash mamta lom ono metlash mamta pinne nursing home ko inkel si sifem kapalore katle elita manaslash katapalita benchia shia mutaina ashur ki mutsia uklen lash ma fastagi kat iltang pekel Lazarus iltang peken Jerusalem ke parent neskelalal fungi lalosa na talik natash ma tatyang penake kapur elos na kayo majak penash ki probationary period malash ka din kain edifiement ni kayo we pena na suwos na kayo ma kat we pena fush nga laki mamasikyak film inge tapayok shipe ka din sum pray kemi naknaswiya ke pray ke bazinge na ngausion su ko tamlipan na takate kashikat kimulitiya pangate bas kuma ako yaklam singiya naknas ka tagani pray ulo malap na siyumkat papa ke kom ako mesya na shish ke kom fulikat ina ke silin sa asya in ilyak na ke katakilin na siyak nash fasya si masyunkat kumusya nuklash kumakakot laki mamungash falaklash mana kewa ekat pray pekelos ma struggle ki pelsingi ki kain mange fin pa nakimit wiyash ma ekin homeless ki pelsingi kat pray kelos min gashin kenik na kewa lalos ingan gashash na yurum masima wui meta shurum sikme tok shailom e mas yosuslom panang ki kat matayang naki dutkin gaslom kat pray na shum communication matanin siyash inoy na siye fokin yokma akademiyak ke gospelal meto sa plasikal dolo kadin ana siye soil ma insewowo siye futen yukuya kike futen singi bagas medalo katap katakulan fakek panang katsakak met wiers na kewa mamda ke pelinasyola met wiers na kewa mamda ke manasla met wiers na kewa mamda be in prison naknas kashalos como que fan na paito kasha si mawemit na silos ekat metlalal fungi katagay ni pray kelos in saklalos ke pray lasha na yurum naknas wikat pagi pensingin pray ke metkol na kay walash wini ne papa na aspesien yan manakanalos taki mamailos aske kasha kain met na kay walash ma elya ke pensingin Takalasha kataka opinion na kekaslo min kan mi fakake. Anake mas masalo makali minasish metolongo masingalalgos metolongo masingalalgos ngilongo. In fact ya gali kasto manafin fella na phone. Napanang kikatorik magun o yes inge in wipe. Kunokon nash magadak fashi kikad church magadash kaya. Kat ngishe siyumkat papa mayen kasto makali mila. Interlude na makataske posima sikyakingi ke church age katavula ke kasum etap na takalan win na tum elela kat kewan mole panangat taka tatetuin da kafage ke gasmetalom kashakat yung makataske lalfungila kumelus losyan ful moshke nuknugin maunlom yok begin na kayo wahin kain sang na siya Mr. Lipan then kain fast na mit kipalaik ke fakak lagi malutut lom siya kom ikesa na sila kashagat kilan singi ken when na tum kat pride ke walin siya maashmi lalal fungila kumawi kat kayo wa kimakatas kaya kat fakula kenin lem Jesus Christ amen Mr. Lipan ngan akalimila kade kipel singa de fast na mit Dadak tangan si on suko ngamen makirela be sharing la sha in ma in come across in kain we ben che wo ke gastan kat ma kat pragen ke clanches ka in da na on suko nge
finsrak mangan kan gonaek indaga kashikot ons kongi nakalim na sisla pela samma nara anpilon si dalik si benata lang pela samma endgame la kuma ba akola na kita Kulo manlap ke siepel kadel jibel sina shirkatin to ka Ahkolah ke gas mo like pel singe wana tikin lakal menge finsrak malala plan gat na shirka sie bagadin rada mol mapat batching na ako gitar na kem tawaken paypol gaslan gada manaka work like when nata siena si jakalem manaka wa el fact la rikla nakatagali ke son sapta she fosina ke tolu tana in the beginning was the word was with God, the word was God. Kat sumna ke fosina la ke gospel lal son that the word became flesh and lived among us nakatagali litila bide in dafuma pena she bide sapta she katali ke fosina tolu na ke lon megor
kadin lie finsrak sila ke broi sila tingin treskel na ke mat life nila kayo we pe lang si kawulan ka na siya sky si kadin lie la kawul ma si magatak finsrak lan gat kat na kayo wan daga na ke mo sing ara ke pel sing asu kak sakin gat ke kisen broi ine kasla pelo agat kulo malla pe ke unsu ko matagan sang ikasla pe incher sky si kadin daga akola na ke malutut na misengi katil dengan moli katil. Tikin tres kali bangunnya ke kaya, faklal broi katil keslalan bangunnya, ngalain ciengan yang tega Kowos aku lain long kias mol ke pelcing. When ini na katin locked in na ke masih asin kasau, ke malan fel. Masih asin kasau, wana kalau si sabta tolu, fosin na ke aku sakalen. Kata tega beriti fosin as we go through, me melutut sinam singing. The situation in Nana me tigin lakkalan me prepare for action. Ahkolah na ke Orekma. Ahkolah na ke Orekma. Prepare for action. Shepi the sheing of dolu na ke longol me ko strictly by the garden. The chiban na the sam gun inu she ka context ka background ma in a nash kemetiga the ritela mariching. Kasi nagadinadala pelchinge Peter gesla la ta sila ngal fakla el mat sap silan Jesus Christ. Metigel bigam mat sap si mat fakalik si el mat tamalutlut si el disciple silan Jesus Christ. Masinga yok na paisipe. Ke Peter misla ta sila ngon lan gat papaenol in samasla. When na luto mo dito li for singalon gosh. Nagyangata ka ng jenge wala tingin treskal na. Ene na penaingon lan gat papaenye nye na ke sam log. Tasok ta metiki pa nangata ka na ke ngay na nuke penakwak si machisya sa Israel la ke metamalututlan. Elda ka disciple liti metlan nga fashion niya to lutafo. El sokak sumnan ka siya walang mo ni metsum ni gen Jerusalem na ni nga usyot. May sangsi pang ngan God. Pa ikwipi metlalad nila kayo from the very beginning. Nage typical New Testament area ka time frame siya magadeta ka siyang kinyo. Nasikom siya nga 2025. The artificial intelligence, a defined intelligence bang akum inanarke. Taga kaya ngamnan gat magain. Bangay masih mga akum inanarke masin. Sim le bida la kalimye, sim isla ta singe nakay matlalalfungi. Matlalalfungi fashion de hensi pang modern day Turkey na kay enemy kos makatwaka kaya. For shemit ke me Peter sapta sila ta si me takalmya ni me kortngan akalmya ang masil Peter met saplan Jesus Christ na sin met silosolla lon God a fashalik a met she na inen Pontus Galatia Cappadocia Asia a Bithynia met silosolla sin God Peter might cleanse up on Jesus Christ. Ngon madal pa we might nga. Nangakong taga kaya odutusin nga. Kasi proya pa. Ngon lan kat pa in wikat peke pelsi nga. Man moling nga na pamul. Na ito ka na sikum ka din taga riti for singal doon nga kaya longol me kasta na. Kapin masi nga ako may ask nga pa. Kias lan kat. Ito ka kaya fos long lu of an long makers. Manake wa fel e wang le shayan gaslan God. Shayan gaslan God. Son sapta si fosina gatolu we fosina lago chima kalame pienga. Bangan majima use o yeshi mga kumenaskin pel na kay wanage Ahkolah na kalain sapsin. We should have been disciple. Na ingin agad ka met sap sisisakyangan when na connection si may deksyon na si
Peter el wel al chi sia tolu tafo di ti akwaklan God na nge na chi sia el mo yak so mil sang oyama ene na matamalutut ka met sap ngai naske pa sis la ke ngon nan God mai ngon nan God pa refill mana ke wa mai na infect yak ka pel chingin nang pa sim na inspire ke pukon ngolon course Genesis ne ke Revelation pa Jesus Christ kat compassion na ke kaslan God ke shipin finality ultimate sacrifice mai tak yang na sin fela ke shan Jesus Christ the perfect lamb na kat taga li compassion na ke order of salvation chi ma from kinga da na kat singa ita tayin na la kom ka shi ora eke na matawa kien elorela kin kasao e fela el na silega tatari ke shipin ele tatayin kenekin molds ko mga kometa ka akwa kite na masasya siya na siya when in my is not in a procreation then reveal ma it progress in reveal him to us through his son Jesus Christ to the from his standpoint ito mana kay watari nga kung sky siya by nanti ka na be obedience isus te kang man God be obedience ako stand in me finality siya matikin tres kalilak kalamia ila follow Molila siya pa ina na kadinasyan. Bago ten yoklan gat na si kumpay ng sumunyak ke period singin ang katram kun Daniel sapta ya fos long akot na ke long likot na ke wikit ngayon may takyang na sil Daniel yung laki so apkan ya o it ngayon elsom broy na singkat maneliyak masim lal Jeremiah elsom broy katil gesta na sil wikit ngaw wikon ngol ya shikta tare wikakit ngaw som na shikla kat arin maslo siya na mga ako maske mo siya nga katika yung naske tutilan ka ta ifingan man kat wanganin kat kay siya masing pa yokshupe met katin distinguish masing matagad na ke artificial intelligence ma Orekma kinyakingin na finan fela siya God in na nakadinta kakay when na Jesus Christ if you can follow Jesus Christ kadinta kakay ispelas kan taka proy tukun proy kataka riti kaslan God ina kadin shela pamatal matal sing siya ito ka peke mertlas siya God silo sila God from the very beginning na silo siya taka lalfung put their faith in Jesus Christ nakikat mo langan Kasi ben back of the yoklal got na shares. Got this it bay die. Got born again. Got me. Got justified. Got converted. Got adopted. Got inge na madakya toko sa man God. Kasi ben ngon man God in God kay siya. Kaya ito ka na kaya for singal tolu fali ito na. Therefore, katinale na nga akola na kaya kalansap si magatasyan. Kadin te daga nage olurmen ka nage oye kafufulan fela kadin alle daga shikat la nage cleanse up shima daga na sikko malan gat magain distinction singan pa ngon man gat inanin gat kai shi naro kataga likie maybe between 6 to 63 AD first century nage might cleanse up ma fashion ngan na al fashion one man got asin kay shelos. Apabe na nga ako musing church. Kadash ke church. Kataga ekin body munun Christ. Christ il si fe lan church. El pa aid of the church. Kat kapasyan kasi ben shan Jesus Christ. Pa katram kunikaya. Crucifixion, death, burial, resurrection. Gospel siya en gadintu. Finsrak kun foloklan lay ma fakak mo tan ka nag mold lesing man gospel ng Jesus Christ mo kayo na bagay usay mold ma pat sing. With that being said, fingat sumli lata si met lata si aktual bidang ito na lata aktual daga sampram kunpe renovation by fire sing. Pitel ikat na siya landi me masimay daga akademia mo
Manake wa mars fin fella singa in kasha art renovation by fire in the future. My olla manake na nake fella sasha we me efen sasha in kasha sasha singa when a picture yake sonochi madaga kanaus la fella simet ma no ameti kosmogena chapitel shmon peke like a lali. Pide eliena pai oye elie il facke me simsi per lali moi ma scelto mani ma molsi ma ne lie che matal si fe el witnessi nga kom daga kat witnessi che se pen non man kat asin kat kai si evin wan ngon kat te kain fakak malan kat kom kain daga sam kinta etten inspire etten mo na finsrak malala plus kadin modin ngon sano flok man kat Jesus Christ flok singa pa na alle yok na si kom pe somonia mekat matasano si penakalan utak yaklan matalad na kayo mi se kamo bakat matasano evin ka tagali akola na kay Orekma singa na you need to narrow your mindset to that panang wangan main na tagalishing masi makatintasano pa finsrak singa elo som na ke so facility akoyo ko pitel chmusla da singa siya wala na si mai taka finsrak la sa etaka kaya ok fakagat palakin ke pel singa mat ko melya ke siya wala na si mai taka ara kat matalal fungi kat sisis la ke ngon wana pole la kalamya mat si for lao la kalal fungi ngon man kat ilyak indwelling of God the Holy Spirit in machingan na ke machingan daga ako sten na ke ako klan God machingan Tesilia ki magana sesesla filling up the Holy Spirit in my chingan kalim when fakulan ngon kalim ke my chingan pangaya ko lang nag-work masinga ni met som ni gen Jerusalem patala sano in other words come here and be disciple by me Jesus Christ by alakalaming Jesus legitimate nga fanya to lutabo el som el sang promise Berkeley to kat the Holy Spirit may reveal man na kayo may losinin no shakta na kat ngan madal siya pa nga kumin no machine in reveal na siya now this is not a fast pace when artificial intelligence this is not a fast this is a relationship building on a daily foundation get from God you cannot come and speed this up if you come speed it up there's no relationship Komina kon daga meditate ke kastan God wana sok ya sap pasi we pe sham sap ya sham se metakalem this is part of life metlal fungi pang akola na ke machine foundation siya pa shan Jesus Christ pakat daga kalim ke New Testament pa kastan God evinga te tolla pellas in relate na ke yes makadin sisya ke ngon kat ke ben kat ka read Genesis ne ke Revelation e wangen yes mga akong finsrak na ke kalim si ma inin ta ko ke kaslan God you cannot speed this up eno kun shela pang matal pang shela pelom na ke akoklan God like takes time, dedication, commitment, totally commit kung taga na ke kalan sapsing. Kung function ta na wang masyayen mo ako stain ke yes wala naman God. With that being said, inusikateshik kaya sinakayagat kay si per refocus na si mas makatash ka ngayon na ke me si feshi lashne 7 November 8 akola na ke Orekma prepare for action I wish me
marita kat rita la kat proila na kat sum ikuya na kay pluangan inoy lang silang God inakula akay kat kashi pensinga nga wala tigin tres kalin siya na pain matlas ko sa na kay wa kulo malap kay ma wies patagal diya pe pasalos ke pensinga na kay kat kashi tapos nga nung siya ma-reach siya katin rita la na proila kaya Right. Sibera kalgwani siveo. Prepare for action. Prepare for action. Akola na Orekma. Akola na Orekma. Katri di fos singal doli na gelongon megos. Kemainge akola na lowos. On na Orekma. Kowos ngusrik arulana finsrak na may insewowo siya fa itukot na suwos ke Jesus Christ ila sikme. Kowos nakoskat. At ila la mo lowos an insefil for la na lang si lowos wen na ke pel siya Kowos siya na nikun. Fosingal megos. Kowos matal in mana kay wa Kowos aron. Wen nakikat siya bangon Kowosin matal. Mas la fact, Kowosin matal, mayan nga matal. Kowos fact mo, papatamas, kikowos proy na singkat, siya nanan ka, mat na kaywa, kaya shikasak, siya fan. Fan na kaya Orekma kay siya mat. O inge, Kowosin Orekma. O inge Kowosin Orekma kun pella la lowos finfella insan nakanal. Fosingal alkos. Ta Kowos ita masya ta aksikosyo kia Kowos liki mol wengen chupe ma ta taf ma sin papa mata tomowos meta. Tia kata masya e ka in kananele wena silver ka kol. Ake siya siyautlen alang Christ. Siya wan na sukulam, siya wan katay na makuluk ke manol. Kadil na nasulela metligi rekla fel. At a fan of fakya Christ in len shafla nye ke shipowos. Ke el, kowos lalal fungin God. Siya ak mulyalat ligi minsya, asang wulan na shil. O inge lalal fungi, finsrak lowos an anin God. Fosnong lo, inge, kesben akosten lowos na ke mapaye, kos aknas si kowos le, tela in molken langsje na sin met lalal fungi. Uyowos. Na kowos in arulana langsje siye sin siye. Ken siye was no fun. Da kesben kas mol nan God, siya an mapatpat, kowos si fibay susle, wen natalik natin el siya mo lal o kawul, et tiya man natin mo lalo sa kawul. To mas la fact, may na nagaywa wen na mao. E wala na nagaywa lalos wen na rose ni mao. Ma uli, e rose patatle. Kas nan lemkat, efa an nito, kasing pa pengwo siya fakyak na suwos. Pengwo, kasing pa pengwo. Pengwo singan patako na Genesis tolu for singal megos. Tukun na siya kusten sila Adam and Eve. Pengwo singan pa Jesus Christ himself. Kasa an nito mapat. With that, nakmanas kat paroy sangkulo kaksagin kat kikas mo makadridi. O kat flat na nakadalya shuy kaksagin kumkya man na kayo. Kas nung daga falok tigay na alan. En na kayo wa kas, en na kayo wa chijil shun, en singan itla. Kum daga na yosh, insi banakak, akas makanyigat kay siya wala na kilang si kawulum na siya kay siya. Na kaya pang wo si mataga. Ikla
laman maito in molela makulu klashka shi kesh ben lankalang pakutin yoklum takat na kay wine akola na ke flok silan lem mapite la kalan flok aklu o kat flat na ka true kaksakin kom nak manas litikat kay shi kesh lang shi na kay wa ke belching isong ya gas molong tagading telong magana gadin mol kina ko stain kat broy kaksakin kom kenen chi si simit lang lash kat broy amen amen kay si bana shui kaksakin gat ke atlan mat na gaywa ngan si bana daga in we kay siye me shui malalak ke kalain sap lan metlal vilash met kushay ke pelching siete le tu tangin siete am danget la li na ke mol mata si masham from ni ke pite magadin je si be flok na ke atana maya sho magay na pangali ke nganget la na to ke ngan li la mana ke wa ma taga ke mol sa si nge ma ke or malanga te ma ke or malak te ma ke kala o ma ke pakutin yoklan gat na shik nan we Kowos in daga akola in shipan na long wala na lal gas mol lal in akakatlan na ke flokshing kat waya na matlal fumi mau kokyak na ke me pide la kalame ke fosheme na ke ni me rosh magad wakapyeng kat matlal fumi siya sikosat la dari traktash pena shaw silash na ke sinful nature silash Arpena kayo taga shungat wala ma pide la kalame ke gas mol la kalame men may unchi bagadash ke spiritual warfare si bagadash na rin ka akola akola na ke kalain sa Orekma machine na vingot sum na ke kospalal meto sum na ke sapta kustana Jesus penyak lel na yen Moises ngon babanoy na vingot lieda na el topuk shufeyak tululal sietan nga nor makin kaslan ka katsum na ke sapta on koske fasistan na pole la kalni mapaye suwos me gospel lang God we faith lang God we melango we katlas ka kas lang God pa ina na kadin no komang na ke kalain sapsin every sapton kos katlia shikarak si machise selrela topokal sietan or makin kas lang God nakachiba na folok la kalemi shiba ruwaini la leta sing akalemi much sap sipang Metigel become much sap apostles say the one who been sent for the gospel in proclaim gospel el the game followers of Christ el discipleship silan Jesus Christ katlige matamalutu chinga luongan Jesus el welo siya to luta fin the follows Elohim ito Genesis nek Revelation Elohim ito Ahkolah God bangin masih may usut ko na ako na ke Orekma makakalain sapsing na Jesus el som el sang ngon God na nelos na ipa penange o yes mga akong taga samsam kun order of salvation sing regeneration met na kayo met kulo kat na kayo nan sibe shusta ke ngon God na ngon God pa pen kat ke kalain sapsing if in wang hakosten la if in wang relationship if in wang no yes my taga na ke for shaksing el doluma pole la kalimema second naman na naklo kat Peter sisa ku te Paul Peter ela kalimema for singal dolu akalimema kalimyang ke mainge akola na lowos
Ahkolah nunak lowos. Ahkolah nunak lowos on na ke Orekma. Kowos ngusrik arulana finsrak na ke mas insewowo shefa itukot na suwos ke Jesus Christ ele sikme. Calling it lalie toward the second coming. Ngakom in the church age katsano inudakyak God na kadaliye wala na singan kaya kada sokak na kaya glorification singan som we during Christ pite lakalimya second coming singan kaya fosingal dolu pange finsrak siya mga kumas kaya kaya ukma itak yang nasinmat me lalalfunyan kaya pelal pite patakan na si kumasing ito na sakpan na finsrak siya sakpan na Jesus Christ si mataga misya molyak ma usya mol mapatpatsinga pa na in katin siya Bible kalamye kol siya sapta tolu siya na kaya akos el matake lepo leo tlan ka tingin katliya na kaya malutu siya kaya la el matayin ka sao mayin ka sao nga te wiyef la mawuma kaya na pangan mas usya finsrak sila kum kaya mol si mga kumas tingin na finsrak siya nga tingin taga ifinwan ngon katin kat kaisi. That is the first step. Be born again Christian ke ngon katin kat kaisi kadin liye na pay akwa. Mol ma katil usye through his son Jesus Christ. Ke gospel ako siya na phone kamtay na ke Genesis na ke fakya. Kadata ka na evin kat mol isuste ke ngon kat na Kaslan kat pa nek katin tan na kay wamen lapain kat katin taka na kay akos ten sima katin taka ako na kay Orekma siya na kaslan kat pa na siya oye sima katin kyawen ke katin connect na kay kaslan kat na kay Jesus Christ ngon kat pa real universal baptism sima katin taka munun Christ masing pa yok shipe met pa kate usye Kalim lashkading itala mekal min matal singa mekat matal singa efo molin matal singa yokshup teka inakwaklan fela pa usi matal singa teka in fashion pa usi a kaslan god naro ifin ka chipa na som from kun in akyok ki mas machisil akye gospel lal meto saptagos Lord makun kaslan ka insang karungan sufeyak masyeta nilranan siya. Siya na ekta na si kom pau siya na kaya nunak siya super minded katisip minded katisip pa ukay ma fela usya na si kom. Katrela na naklasyo na kaya ma siya aking kasaw. Siya na si kom siya akalimya mo kaya mange Ahkolah nunak lowosan na ke Orekma. Kowos ngusrik. Kaya sumda na pa pinataga ke me efisi sapton ko fosing lakos. Ngusrik siya mansyetan pang makunel. Eltagan pushekatla. Eltagan kanaus katla pushekatla unikati. Pange makunel. Son singaw la kalamya masin. Achisya eldagan modigatla. Pange modla si may nagaing focus na kaya dispensation of grace ka church age si makatashkan. Katinan ka kaya malan God. Katinan ka na kaya masyashin ka siya. Katina lisya ka na. Katin tita ka ukay malan fela. Nita ka rama siya mo. Pange oye si ma. Pode la pide la kalamila. Ngusrik na naklowosan. Man el siya kuluk na pangipe or malala. El da kain uskat taligi mapayishin. Naro, efin gat sum na ke me Kolossi sapta tolu foslu sisaklu Kolossi sapta tolu foslu me akalimye la elashin ka sao katin siya masyashin ka sao. Nas kan read the first ngan fale. Os akmolye yurun Christ ke mange
Kowisin sang insewowo inge kema siya anlang. Kowos akmolya kirun Christ kema inge kowisin sang insewowo inge kema siya anlang. Yen Christ el mata fin tron lal lepo layot sin God. Nakati nage siyeng nakaya mat kalal fung wiel ma fashalik nage current Turkey miseng pakat ito mapat Turkey miseng. Nage anime korsngan matlal fung fashalik kwenta na nanak lalozan Indian nan kamalan fel. Ang kapasyang nage where Jesus is. Pakalosi sapta tolu fosina ga akustagain me parallel insang supplementing ma pite la kalami ma pole la kalami na sin metlal fumi finan klosi ya nanak lasho in the ship non kamalan fel. That's just the bottom line. Akadin siya masyashin ka siya nakatikal na ramangan if ingon man God the wicked inikas Genesis neka Revelation. Kadin na nakatin sisis la meditate ke malan God. Makayin na. Man pang masih mau siya mawul siya. Alone man kikiap lan fela siya. Papite el shamon na siya matlal funya. Kayok nga it's part of the spiritual warfare. Masih may sangyak kaya ka pa gospel. Lan Jesus Christ siya pitel si muskelalan mo el witnessy ke edwaki modyak lan Jesus Christ. Naro ke el som na ingashaw sitting at the right hand of God Father when the Colossians up to you for siya nag-ako chakalan mo pitel si muskelalan siya ngayon complement ben na mapoli lakalan mo del siya masyasing kashaw. Siya masyasing kashaw. When chepang lom siya, tepang siya. Na vinga somni laita si ma pidel simuspangay ka tram kin yakla. Mana kay wang la siya yang kaslan ka pa da ka ke foslon mekor ka kapin laita siya. Na vin ma ngay akalamya mo wangin la. Pangan nak lan met ma pidel akalamya. Ka fosngal do. Ngusrik innan ka kesubin kosi starry Christ Jesus me kosin me non ke lamasya arsin kasaungan pidel akalamya ka fosngal do ke mainge akola na lowos. Akola. Now part of that when a Jesus look at Maulala, he'll tang takakit. Brave his mind, his heart, his soul nag-aproy na sin God. That's part of this fight. In a relationship silas na sin God. Kada tang takakit proy na sin God, kada taka riti kaslan God, man kada tala pang mas may pwengka. Na kastan kat magay na Orekma present leadership lang nga namatad by usi nanak si may kananak shafla si may kapasikat na masya asin kasaw. Kalmean ba? Katika tera mga kataka ke Henry magadako lang na ke cleanse up sin. That is the point I'm trying to drive. This is not just a one day. This is a lifestyle. May ngan sinasin matalal funiyo. Finne kayo fakya magat palakin ka mo siya. Katakya inakola nanaklas na kakalan sapsin. Kasman kat gospel si mapitel man nga pa isang aksuos sikat. Kat mulyak tarike sipen gospel na. Naingin na kikatas ke kalan sapsin. We need to continually me shish like oyeshima ngone likes na shish nga kesben hakusten lash nara katina gannan kama katarang katte shidpe lur na kamalan fel
kat te sang allurement lan felain te ka esla non kas na ke mo kat te kan mixia kat sia na masya artin ka trao fela singa te na non ka man ka sao tal te na tal sia na masya ars fin fela singa when na ako met Christine papole la kalamen katin te shida som na ke mol mata sia katin alle te kan na ke mol sa singa pangan na nak suwos pangan super minded narrow minded chima champrap kanya nge mana lankat pangan kenik oshik sukoma cham dena shale next one alle oshik me na masang oyen akosten lalos na ke akwaklankat by east tefu roma siya minister katigin treskel da kalami piang siya nara masimit inakyok ki fosingal doli taga nanak lowos nalle suwos sia masyasin ka chao ngetla dia wala na si mai taga pang finsrak ko kayo mga akong palaking nga kadesit panakalan mi rom alkos fosingal alkos akalan mi tekan compare na ke wala na si mai taga siya Christine matlalal fing na kayo eutak yak palaking yak ke siete sunga sapta ko fosingal doli ki singal alkos utak yak singa ba ntasano utak yak singa kada som we Jesus Christ ne kana el follow second coming kada well bana follow kachun tayo wala na singa let the guy establish 1,000 year of millennium kingdom second coming to ko yang fale papitels man mana ka why she back sasha year renovation ba fire to ko yang na new and newer de to kating ka part na ke mai fa to ko nge pangon man God ingat kai sie ni gas mapai la ke gas mo la ka in ga sie ma sie fa to ko na fin ka te ka in de ko sie sam kun ma sim le ke pu ka pai polo mai fa sikme nge nam ni mana el ya si pang sige non ka ma si mai sikya ke ti sem pang kada sumne maui sige non ka ma sing Jesus Jesusle Bethlehem 2,000 year ago kada sum akflakje wo ga di nakflakje Jesus still on lame Jesus Christ show she playing wo fulfill my God ma from kunya ke Old Testament but that's just part of it kat flok la 1,000 luo in kaksa din Jesus lan Jesus Christ Bethlehem ang akum ko flain liye ma si mai ta ko ma Peter la kam na si mat la la fung inge si ma si asin ka sa wala na si mai ta ko pautak yak siete sung ya sapta ko fosingal dol singal aliko pautak yak singe komin wi utak yak singe pausok mai misla na sum ka mo singe pamul la singe pa finsrak singe naro kaya kung may focus na natin masinga no pangan ngusrik nunak si mapita lakay na si mat walal fung luya ma kalye yak fashalik na kipsingan mataka kikas mo lan ka pangan gospel sing pangan masima usi insewowo nakat stay focus on that kat te sipa taka we malan fail manifing kum taga sipa we malan fail check yourself manapay lang shusta ka ngan ka man pang prerequisite sima chisel fat na si matamalido met kum dal sumni ken Jerusalem tana sano masing pang masing may distinguish met lalal fungiliki managawa ma work fin fella singa kat siya masyasing kasaw kat mulingon kat tisipaw kay malan fella pang conversion si magat samsam kin ikaya kat not lang nagatokasalan God kat narrow-minded nage masyasing kasaw siya ita ka kat hindi finality wala na si ma kat palakin matlalal fungingin na kamod siya the claims of wala na siya matlalal fungingin aspect ya kepel siya kat liye or kat taga kaksakin God la kat ne matake oye makalye kat kamod siya wen na
lalal fungi wel bidang got see wala na si mai takang. Now with that being said, finkum connect na ke machingan bida la kalmi ka dinte pechang si mai. If finkum connect na ke main ka sao kum ne fela shikeni. Etile yok su be fela na shu. Etile fela singe shikeli ki na meda. Etile priority lan fela ba mu ko amalan ka na ke ta na ke wala na singe mata ke molik ngan umette tuin soman mga metin ta na ke wala na singe. Wala na sima pitel sang akaye metlal fungal ngayon inanak karngin nanak laloso. Nakataka pa na ke rom sakta singa lu fasin na ke lu. Umeliye pa na simlal pol ngayon akaye metlal fungal ngayon keshbin lang ka lang pakotin yok lang God. Katin me katin offer up our bodies as a living sacrifice. Kaya kataramangan on a daily basis wangin na mafela ita kakarangin ko. Akong akwot na kewala na si may tagang. Nara, katsum na kefos singal ako sana ke singal me kosta na mana shaf na si may tagang. Matalan ka. Katin molkun fos singalon ko singalit kospe akalim ni matal singa. Katsum reference kin na ke meto we liftikas na masinga na ako guitar. Now, I think that the matal singa na ke artificial intelligence or inge na finfela si mga kumash kanya na nga. Tana wangan na paye holiness singa kung kain sukat ke malan fela. When artificial intelligence singa they can provide paraclete siya ngan matal si mga kuminanas ke. Teka. Nga kung inge na nanak suwos nanak ke malan gata malime kos katarin pel na kayo kaya kat kulyak ke ngan matal. Kat paray wana Jesus Christ ilaray mo lalken matafel. Akfalat kaya katin pel na kayo. Lalal fungin la siya akwa ki ke gospel ng Jesus Christ. Finsrak la siya aske gospel ng Jesus Christ. Crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ. Pausin ka na kinmong na si Kum. Masyafla singan bagat ali siyang sanakin ka atin. Pero nakiwa ke molar. Eving God kolya ke akwaklan ngan. Malimekos nga ni Orek on a daily basis. Not just on Sunday. Nara, nga kung matalal fungiyo. Eving ka tiya mga it's not happening. Katin ali fakulan ngan. Kung niye, asin matulungan ngan may ito. Ininayin as in okak in akiteye akwaklan kata ke molasha. Molasha finne mema kumsum na matulun may ito. May ito kayo akilin wala na si makatil esip na sumte or malanganin kat kasi matalal fungiyo. Masing ngayon tagata na di pan kung des mon magay na on molkun. Pange kapa sing. Pange matal pange akustin na ke akwaklan ka dagat taka na samon kat te molkun ma ilya si pepang. Pero nasik kya nga takal treaty fosing ato ni galon megos kan di na pay kalain sapsi ka. Ako lang na ke Orekma sing ito na kat te kain taga samon na kat te molkun na ke oye lan ka. Akustin sing opinion sing el engan kun akustin yok tiki makisya. Na even kung nida na yok na pay oye makat ino na kan flok na kengin. Keshben makat liye shifen na ke molin lalfung laskay si. Sikya teke government magana sikya king church. Postla na nak. Katina focus na ke ma si makalime mo Jesus le sikme. Kumelito na nanak nga malan fell. Taka ni ke malan church. Munun Christ. O fakya mo
every individual that make up the body of Christ was born again, regenerate ke ngon man God. Na ke mai chingan ta na ke be member of the church. Ngon sing na ngen be na pa in me bird ko issues ushe fa ko ya ma tram gene ke ya ke ke lot ya me go fosno lu e kalem ke mo las kai shira e ta ka na long she sin shi pa in nice or ma sing ta ka pe ke akola na ke clients up sing even got ta na ke akola na clients na ke holiness sing ta na long she sin shi pa ta ka meet pe na ke clients up sing Pausha la Jesus na finsrak sin. Na fingat matlal fungi Christ-like. We fakulan ngon singan, long si singan patakay meet. In other words, katakulan na impel na kayo, pang right mind siya, super mind siya ma, pidalakal, ready to forgive them. When Jesus will forgive us. Kadin lang siya siya. Vinga sum na saptalyo, sum na saptatolyo na practical means main na kadin art reading. Example na ke saptalyo fos sifale. Kemaye kowosin sistali ki kowos kanin makuluk na kayo. Tesfil kikiya ka kyas wusin kyas ka so ka kyasin akulukye siya. Kosin oen natalik ta fanay susle mala pel na kayo ke sonin me titi matalan ngon. Ta ke kowos num kowos kap kapakin mol. Oen ke mas la fag kowos fen konek woyen kalang lan lem God. Kumesi na read di fact na ke kapun saptalungan tana yan na kayo makat in na kekalain sapsing we need to really molken kadin molken mang na yes may ita na si kumngay pa long si singa in na kekalain sapsing long si singa even wangin nakadale som na kekalain sap kikip sima kat na kayo wakalim ke after to lepe ngate pai ta par ngata ka shukate met in pelna ke wala nak suwos pang suwosing pang sanctification processing pang meshiak na ke malan ka ngon man katin alle sislan gat katin akia na wodlen na lan gat in God in pelna ke wana ke fellowship God pakalim kina ke fellowship losh fellowship God part of that losh meeting in agat nta ke malan mengon got kasi got pakalan si my toilet nga toilet si men balong si singa siya na na ko lang kalan sapi ke kalan sap si last nga kadin long si sin si kadin ready to nak manas na sin na silos na kayo siya kuluk na siya men pang machi siya rana siya finsrak sin na ra kataga na ke fosing na ko kusin akos kad etiela mo lowosan inchifil full na ke long lowos when ke pelchi kowos ta shat na pelchi kom tel shat na nikin got mit lost mit fosing na ko chakalem mo last mit a loss yok le nikin loss mo li ni ko got som ni ga ko klan god ta ke ben pak don yok klan god pange me order of self-inching kay kishmin back ng yoklan God me el sabal lasno we matlal vuni also maki ushe gospel si ma itakyang na ke Orekma puklan Orekma church age pide masisisa ngon sal tram kin me gospel ko pay mo silang Jesus ta ka shun mit ko saya ka kalim ke August 21st 1852 yes yung gitnal dolin na ke namising shungat pangan wala na si mata ka shungat na ingena kagat mata ka ako lang kat tisip before yang na kat converted kat adopted na to sa lan kat not young
na ke akolan God nakatishid before lali mashe makat mol kun made mol losh ara shilba nain supporti for single tolu dana nanak narrow minded chi makatin alle akola nanak katin akola in tanna ko nanak la katin akola na ke ore machine en pangen mol kun faka gospel sing na shetan letagon in tulokun gati in letagon na wana nu she ben na mol mata sen sang tulokun gat na pangen pel si mai na katin taka mai uni sangan man katin uni ak shikila kaya katin tak shishisa kengan man gata yeshukini mol mata se pangen sanctification pangen transformation process si mangon man kat makay na kain taka me ara te wangan mafela kan sang actually got shan gospel kaslan God kyor malanch me ngon lan God in God kai shit kat the Holy Spirit el makay na pagay actually got na ke oil an God makay maku na koma pa in akustin na ke kadin porong na kada porong fa kya efin gat te ka na ke shuk na akola shi ma pita la kalamin kadin na kadin ta kya ke elle la kadin ta ke lututan ng sokolim shuk malan gat rela na flashing kapash na ke mapayalan katin me ta ka read Bible katte read mo kay na kat apply na ke mo lash kai shi pange o yeshin nakat system ta kapkapat ke mapayalan gat nakatako na nagkikalain sa opsyon. Nagkat mawukan. Nakafat na pala, wala pita, matamalito siya yung pita ma, discipleship, dahil siya pa na, alal no, ni kinataliyak na pay. Mawuyak lang Jesus Christ, talikle, matalal fung, umne pap na nga ako masing, mawul siya makatash kemeta, kati susta ka nga man ka, katilikas mga, kat sisis na nga, kat tisip alalo ke klan sapsin. Menkat connect, efo katil reveal ke kastlal tana. Next fan mai ta gang pa utak yak sing gati na ko lana ke masingen. Elashin ka shaw lef loko. Na gat first minute na ke fos me singen me gor fale na ke matal singe ako sin matal. Ako sin matalin mana kaywa ko saran when ke kat siya tangon Kowos el matal. Mas la fa Kowosin matal mayen nga matal. Kowos fa mo tapatamash ke Kowos proy na singkat. Siya nanon kamit na kayo ke shikatrak si fan na fal na ke Orekma lal kay siyemit. Oye Kowosin Orekma kun pel la lowos fin fela insanakanol. Na I think that matal chingan matal wana kada kalam me simle ke me Aisha on go fosto lusibe fakya ako fosal ko takon ke me reference mga island na ke inakyo ke fos sinyaw lime ko singalon ko singali ko na ke matal singetan na cut being converted set aside adopted cut inge na shiyat le na ke maman kat makain katte kanji be mixi malan kat na ke oya loshe mapite la kalamen kat shiyat le na shiya masashin kashaw kat lem ta shi bang el lem el changa share manashin malan fel kat shama sato karngin fel ka kiapikat ke mawul si makatash kengen nang el ke katin silala en makena in lemikat kay shi el sanga share aro efin kat matalal fungisi Christ like kat matal makataro manal kwa kat nan ka aro ke mawul lasha emasang
glorify God. Wangen le makataro na shish. A more large commitment singe got fully dedicate more large na sin God. Got kisyakin God la na sin God. Man na kay wakat nan ko. Kat nan ka na kay malan God magayin. Man na kay wakat fat. Kat fat na kay oilan God magayin. Na ito ka na kay key word siya tigin tres ka lalakal mi na siya litutan nga. Tafa chijin nga. Evin kat liye na kay oyama tenel ma. Shaw utak na Babylon. Fakya kay tenel sapta siya fasingan lu. Elo song. Elo shoot na hindi kang mo matoko siya. Nebuchadnezzar rana sin may lal. O dahil shoot matan kangin akin siya God. Na ifin kat taga ito la pole la kelin mi kalata la kat patimpol nan God. Kat dahil shoot may aksang physically me ako ye mano sila siya. Baki word siya tigin tres kalila kelin mi metigat taga life niya. Atafi chishing na Kadel rela mano sin sustain itself. El self manos taga is ma store up cash in supporti me marketing na nage me moch lashing. In other words, if ingom ni nage met tamalit maukal Jesus Christ, met mataga ukay Jesus Christ ngan arch Papalas man ma tugul na todo. Jesus lila lowos. Martin challa na ikitalos. Our passage ke gospel na kalami mo tugul na todo ke Jesus liye oyalan met na lowos Martin challa el kitalos. In other words, mano singe you can sustain it for 3 days. Mano singe if in come Christ like can sustain it when na Jesus lila. Phố ngang ngầu mình mang ngầu chicken nan kay psingan. American kang kaslan gat magay. Kan men faga ba tafi chisinga gatila gat patimpolan gat. Katita ko kang kaslan gat gataka akfali gatin physically feed nourish physically breakfast lunch dinner. Nakafakang ifo Manifin ka chikat na pa na ke malangado. Kadate suno yema katliye na ke high blood pressure. Kadate sliye na ke oyen mas mataka shetan ni lakuluki kat kyang. Kat kyalam ke na mano singa mana yesom pena. Tasakta masikya ke fall of men. Maka disobedience from Adam and Eve. Tasakta ifin nga kom. Taga diye na pa na nakshi mapitel requirement lad fung lach ngayon siya masyar eket lang on eket lang na sikum katin nila kat patimpolan kat nagdekaringin kat toli kat liang temple sing era kat ito lang may wuna ke temple sing that's the point I'm trying to drive here if in kat liang matal sing matal sing siya na pa katin kalam na pa kya kwan kat la sheta ni Lord makin shuga sing Current Secretary of Health, el inge na arsh kanin mungoy kanausla. El inge na penny, which they should have already done it when en Europe penny atari mungongay fashion yeshing al katol. En margesum na penny anim siyeng. Tasak the current health secretary, el tagain penny among men nefo, when produce cancer, high blood pressure. Oye masikya katliya na ke pharmaceutical na ke food industrial na ke company marek mongo ito lang mongo nga kulug dahil kakakin met ngayon masyak so they can make money out of us evin katliya matalan ka evin kat sisyakan online ka katliya lang mga kulug na ke temple sing so therefore kadata ka na ke kita ka keyword si matikin tres ka lalakal mi na si atafachi. Katil rela mano sing alawo. Kinds of sustain. Nakatsum niya ma iket na sil Daniel. Madalti na ukwe kang ma
Nebuchadnezzar sanga dal kang mai sang yakin choye ka main pang matal singe man na ke wang ako more fin fella singe main sang yakin choye ka nakadet te met mas e fin kattaga na ke o yeshima God il promise na ke digin tres kal elong ye o saso Belching at na well farin malam nulang elusion na shik ngan shik basom nan ko non ka proyeke not only physical aspect of financial makatil sin na shik ngan stewardly according to his me Ahkolah lang ante ordi pel lang ante or makin may kasabel si na shik ngan ante or makin me o yang sang self me suffice mga ke ang ano makin steward yung mga na ke glory lang God. Na wana nga kalimyam tawe kya. Kalain sap siyang everyone ngon kya. Kumtik kain taga ako lang mo kung kalain sap. Everyone te tolla pelom kun proy. Kakshakin God. Ligia la lal fungi finsrak e siyangin sin God on a daily basis. Kumtik kain show up on Sunday mo kumtakan kalan sa pikad. Kalan sa psingete occur at church alone. And everywhere you go, you should be an ambassador na ketoko sa ising. Na ngon man kat pay kat katin na makahang. Naro, if yung kumatake ngon man kat, kumale shu main wo na ke temple sing. Kumale shu main sang akwoye mano si makatil. Kumalien, kumete. Oro kan comment mo o nga mato nga deni nga misha pena me kalme o kumeta ka nunak me super mind wana kun alle liang karing nanak luman kunin ukay malan kata na manake wakadela ma wo ta shok ke shipen mashika tram kun fall of man she get Genesis chapter 2 there Kersia ki mano singa we me environment lasha takta para pita shimus ina kay matlal funga siya wala na siya pa ita kang tasak efin ko ma singa na kemuno siya wala na singa when efin ko sang lalal funga lom nine God siya len very soon kada soon lem Jesus as we are going up when I shit this one saptak or first me singal tolu singal algo as we are going up me shalalal finga mo as we going up to meet Jesus in the air nano rek lang nag glorification shin na glorification shin matagal nag order of salvation ka from ikaya wala na singan pa inain ushe finsrak in me ukakat lang naka me foundation si mga kumtukengin nag maslash kia o yang na kaya wakat ngit la siya ma siya na afat na pay la malim nuosom la ngati liya mo kaya na tafi chi siya ma tigin tres kaya lakala mina kaya me molash o financially kum na ngati siya na wi ma orek fin fela siya nga ma katil siya chik nga ena insang yakyok kaya toko siya lang ka ngati siya na wi or ma may na horror ang alle siya wana pita lakan nunak suwos nunak lowos alle nunak na ke malankat makain non ka malankat makain tidak malan fel matal only ne singa kain taga kat dingam siya me reference ka som dingan fact matal singa on 600 sometimes throughout Genesis and Revelation. Emphasis lang holiness singa. Eving umnita na casting matal wanan pang rhythm singa matal. Pero nakuha ka lang matal. Pang yok sipayin o singa wangin mafela matal wana katsila singa matal. So therefore, eving got may Christian na pay, genuine Christian, kada syukpa na kadinale, shela managawa na singkat makain. Wang na pay o siya makadata ka mixi malan kat na ke malan fela sing.
papita la kalamia mul mata siya. Ngat taliki. Sakar ke saptalu ham ta kriti ya. Ingin na ganun ang syuk katin takal. Syuk inkonak mapay silang kat. Bro lalal fungi riti kastan kat on a daily basis pa usya kadin phone la. Kapasyang na pa liki na kadin takal. Esta pellas ke malan fela sing. Matal sing takal le kalim. Na ke me lem tashilan kat. Lem tashilan kat nge. El chiel lang siya katinggalan sa po. El magayin. Katinte akustin na ke wana na siya kat siya kamalan fel. Wana ke extra sa palungulak kalim. El magayin na painanda ka. Met ke mana kayo kemulas. Na pangan narrow-minded, pangan sober-minded, pangan mechanic orsish suma ako minanaskir. Fingat mo ta align na kemalan kat lekes nang fun. Kalam si makating kalam kela. Kat patimpolan kat. Kat kusyakin kat lang na kakuklan kat. Makayin. Kat tikan si pa mixi malan fel. Na fingat lieta na paana kadara fashion misingin. Na meng ako meron. Kadina ang tuyak. Actual siya pang kalan sapsin. Kaya kung makakula, in kalan sapo, kung sisisak ng man God, katilikes takas, wala na mo lang. Nangyan ako makanin me, akay siya siya, suwos siya. Man me, leflo ko, yan na kanin aksuwos siya klingin. Even kula mo lang rin, kalpang pelja, mga dispensation of Christian. Para po nila kung today is the day of salvation. Man na yok siya bang ako maskingin. Nga falok la samram ng katashik ya. Dito ngin siya tinga tagakakin siya nga kesabin me maulan fel. Ngayang over. O ngayon nga tagakakaw tulul tudang yang ariti siya pita. Retala pel duo pita. Wana oreke kaya. Pero neta ko tingas ka dak sam ikasya sipaw kaki nanakla kang antifos niya. Matalas ng luwak na tagay nakaya. It's a self-based relationship siya ma eta ka kung insiyak na kaya akuklan kat makay na lekol kom pel na kawa kom taga sokol. Kung mata na kaya mapailan ka, siyak na kaya malan ka, magayin na. Na kung may taga sal ka, o may taga kaya ukyalali na made, pa artificial intelligence yung kaya, aka isla, kuminda ka wider, na naklo mo, wanayin malan fela, yok shbeli malan ka. Mo, nga kuminda ka, narrow katin focus na ke malan kat magayin. Te malan fel. Masing pa yoks pe met na ke mulukum. Katang latari fela kes ben Jesus Christ katang la fela silas. Na vingom som na ke liftika sie fosang la kurs ang alime ko sam kin pe masing. Ka liftika singalal ko fostolingol. Liftikas nga liya foslo, liftikas long olikor, foslo, liftikas long olchie, foson kors na kaya alkor. Akala mi na pala, matal jenge, katikain me, nangafat na pa, te pak matal yung te pangan, nanakloman, insyom, me ngunum, connected na kaya Orekma ngan kating kom the God Holy Spirit elashin kom el pa ak matalya kom set aside inusot na nakshima siya na masya ashin kasha na wana akalamya nga you have to do your part me ipkunoman me ipkunagan
kadina kosten na ke akoklan God. Kat ene na kadin matale fo, man kat matal si pang. Matal singen pa, kum te shiba, you are set aside just for God. Makina. Now, of course, we in a cursed situation, kadashke me sinful nature singen. En na kay wa kum sum na we, en na kay wa kum sum na kay maluman, kum sum na yen kum fast na we mo singen. Inge din pel nga sum tokol la ni ke ma en nga sum na we. Matal singan de kan compromise. Matal singan is a 24 hours. Kum te kan kote wana pide la kalamena sit pa flok na ga akwak silan mol mata sila kum. Men kat commit kat taka nanak si fan na ke masim le ke akwaklan God. Na melie pargat force machine. Kalain sap silas nge kadinak suwos mate. That's part of the me prepare to serve sing ka prepare na ke action. Men may unsi bagadas nge. Te picnic si. Kum te suk na ma kum ke long mo kum suk makatil akalan ke kas molal. Jesus si fena Lord makin kas na elia. Kas na may sang akulukensian may inaksuwosilos. Na sin may choose lal si fena. Nang ako may tagata na katikan compromise matal sing. Katte na tenaka. Katikan compromise malan ka dagadin pi me kaprasyang na malan fel. Pa gospel. That is why there's a gospel. Crucifixion, death, burial, resurrection. Jesus Christ magain. Pagan rela kapasyalas na sin God. Te oil of kom, te oil and fel. A final, ultimate sacrifice si Marek. Te finsrak sina pa usi kapasya mga kumetagata na. Belang akat matan siya. Pa ikesta ka din ni. And you cannot force on anyone. Na para doctrines of predestination siya nga na akfalat sila katilita mga kay well omniscient. Wang in my dekain ito. Nga kung we are progressively sown na ke end time siya makatantasanong through the living word of God. Evin ka te liye blueprint siya masim na ke Genesis na ke Revelation nga kung may we na malan fel forward form. Kung may we na malan fel forward form. Kung may tena liye masima matali siya. Kung may tena liye na naksuwos siya kung aki ko na kaya malan kat. Magayon siap ko may isan siap ko may ang metal ala angan kaya mamin kung tena liye la mekal min matali siya. Na ifin kung tena liye kaya sam siya kat kaya paypal siya. Phone na kaya. When kumti malan fel, we are in this world but not of this world. When mo la sa asin ka sa. And makatakot na kaya. Pang-focus la kum. Na infin kum taga back and forth, back and ti pang-matal. Matal la kum siyak na tayo na kaya ako kan makain. That's it. Na ikat la kun nila ang patimbalan ka. Nakatika liya na kay shaft la siya nga. Taka kay force shaft lang nga. Ito ka na kias mo lang God. Yan nitok mapatpat. Mana kay wasyay. Esong. Tamitigat sum na kaya nga. Force nga alkos. Kasi nga likos fala. Kalamya. Kowos fa mo. Papatamars kay kowos proy na siya God. Siya na nan ka met na kay wake. Shikasak si fan na. Fall na kaya malan kay siyemay. Oinge, kusin oret makin, pella la lowos fin fella, in sa nakanan.
Bello was fella in snakanal ta na takatana meshingen shangin shinkat kat matal shipang eni na pai katin molla mol shafta shilashne pot pida la kalame molla la loman pang men kat converted molla la kum te shipa we mol ship meta o kum taga molla la lom ke mol sa shenge kum sang commit na shin kat sanakanal na shipa na flok na ke tamlel chi wiak ngan chi pena remind refresh machimalta som fakek male makin me tylasis in fact matun nan singaw lette nang ai sam nang ata tiging ne fin ka dis bo shot mol che lom mol la loman en an manchin kat makin en an manchin kat makin kem ta kai shuste ke ngan ka kesben tak nin yoklan ka kum mit kum ne kum liat na pe oyen tak ta yok chilan ka na shumera kum ti le ukay malan fel kisya kin kum yang ta ka na ke mo lal tig interest ka lan ni na ke pel chel ta mas kayo el mata na ilin hospital el rana kuno kon la we atamle shel la situation for ga las ke le ta la gospel singa pa yok shpe meta meta in shaman men masing pa usye nangalien na ke kalal mising niya nga men pang manifestation chima sanga kriyangan nila metlalal funya kat lakin choye le usye wala na shafla she katnta sano we're seeing the claims of it ke mulching ke ben nakusten man metkalan sab ngalie ke mulching na ke mul ka masila tig interest kalyan na ke commitment malana ke ngata na maya kriya mola la lash ngay na kriya sin siya kan flok na ke mapayalan ka la munu manasing na kwel flok na ke akukan ka flok na ke akukan ka proclaim ke lalal fingilom la wang mau pegirun ka na umne ngamanas pe tinatin na fas alla art mine na we have to move look pangata ka faithfully to kana ka kuhan ka nan tira malan fel as you come sick got ligi mana ko me don ko tono tolu na binal da fat na sik la me ko mara esam ya foshin at na esam ya nam sing men pang shuk to kasalan ka de metigi mana ko ele fa ushot mana ko na shu tena word by word to pangan me don ko tono tolu akalan ni ka tin to ka shu ke me nangalien na ke lalal fungisalan tig interest kal na ke oyen me kaya siya mga alien mo siya nga na siya na pa nga lalal fungila ako stain na ke malan ka ta siya mo insewowo that's just the claims masyafla siya pamul mapatpat siya katakot na ke manos na ke glorified body kada som with Jesus Christ for the rest, eternity. Sige nan ka ifin kum nan ka masingan 24 hours, sangkastan ka din nek kumpen na gawa. Wangan na nanaklom na fella siya. When kumetala, mapitel siya mo nga, it's passing away. Fella siya nga, fella sa siya. Efen sa siya ito ko. Wakum siya nga. Wana nga kalam nga, fella siya nga, tika niya masingan. Wana nga akong kuflan liye met Christian. Ina kaya liye katka ka fakak matanta ka na kaya. Tika wala na siya nga nansiyuma, musla na. Wala na siya nga, it will move you to just proclaim it. Pangawit malangan. El tika nyo, kung tika makalam siya, sumukan la. Tika, siya la kalam niya kaya polyak lang. Naro, pella la kum kaya mawul siya nga. Sanakin God, at matalye God. Sang na kayo na siyang God. Tago siya ta masya ta, aksiko siya kila Kowos ligi, moul wangin siya matatafla sin papa mata tumumos meta. Siya kata masya kain kananala, wana silver coal. Kain kananala silver coal. When Monica wine fella siya nga pita la kalamay wangin nila.
O meshi an lo lange pataka ke foshinge. Sure. Kia kato ma sure e koin kanan le wana silver kakul o me o ke sha sheok lenalan Christ. Shawen na soko lam. Shawen katena makulu ke man. In the beginning was the word. Perfect lamb square fang. Ekla kaslan God. Pangi mashima usie akwak shimang akum finsrak shimang akum. Silver calling it temporary. Mashimang akum ashkenge shan Jesus Christ, the perfect lamb pausie. Mon mapatpat pausie finsrak. Papi tel chimus na sin met lalal fungin tu na ke gospel lan me God through his son Jesus Christ. When mo siya bang perfect lamb so makena ba actual sikat kay siya. Sulayak le metige rekle fela. Et the fan of Christ in Belching and I got some lie fosse lu foss aklu siya mga tritige laita siya ng academia na predestination. Na electari katil na sila tari. El na pangalang kalang pakdo niya klang el na sila ash. Kat sumdi na get John 3:16 el lang si fel fon. Akat na fon na may kuluk. Skeli pakdo niya klang kat na si kong. Kelos lalal fungin kat siya modela kliki mi siya sang wala na shin na shell oing lalal fungin finsrak lowos on in God. Masambram kun issues lang lame, kadeso makfleki maui. That's just part of it. Completion japa resurrection jing. Crucifixion, dead, burial, resurrection. Resurrection jalan Jesus Christ pa complete gospel jing. Fanail te molyak lang masing amlal nge wang intripe wana poli lakalamia katalada laling. El molyak. Masing ako masking a mole. Alla harsh na peluti sa tama wangan molyak sing. Ay vingatina ke masim laging payapalata na el molyak somwi met na pakante. Tukun nga nangaw el som tukun nga singaw ralat len nangaw tukun me el molyak ya el sokak som nga kasapa me Pentecost. Len ma church isusla. El sokak som man kat patati na magkamalutut nga. Mole masing ako masking. Na even katagal mole in moling nga kerben ngan kat aring kat kay siya kat akustin na kemangay enero mga kumara sila na sila kuma ete okya ete yaw jami oy enero et na ke floksima chisel daga misha na kaya katin isus lang molyak kaya me molyak sila ngan katin ilyak na ingad we say regeneration chima from kun el molyak Jesus el mol el sitting at the right hand of God Father el floksingan ba kadin nero es lowos siak mana ke wana in kasha kya mana ko floksingan kadin nan ko ke inakaye ka ke mol chima katash ke nan na taga aksha fie malutu chenge fashion na ke fosikas la langan inge kesben akosten lowos na ke mapai kos aksna sa yakle tayla in molkun langshe nashin matlalal fungi weos masinga from kun na ke o yeshima na ke fakulan ngon kat isuste ka ngon kat molyak kesben pon again chima ka from kun ngai isuste ka ngon kat ingena ke kat kapas ka kulan kat kadin langshe shi shin shefo man pai fin shak shina pa chi se sel ta kana ke Chisel daga misha ke makulikwan fela keshmen in langshe kat kai shi pakoten la yok na pai kat papa kat mwena kat ngan mata all 3% kat sifan na in 3% moklen daga main modi kat le
Mole si pa in from kanya. Nga tingin tres ka nga daga in broile metiga daga live si back kalimina si kay. Let's stay focused. Focus na kaya mole sing. La me makuluk lom kumaringin na tilya. Kumtaka na kaya mole sing. Bangish bashing. Nakachiba na flok na max up the tolu fos nung lalo nung ulya. Man nakiwakan na siya guys. Shine me. Blaspheming na kaya Holy Spirit. Kumtaka liya na constantly recheck kakwaklan ka through His Son, Jesus Christ. In other words, kumtina lalfung. Other than that, man na kawa fela. Pahal ka na kaya, moli katle. Nakanas kaya makuluk na kayo. Lipan kung matlayshik siya. Lipan kung matkosro siya. Lipan kung matrap ka siya. Lipan kung matpusapa siya. Lipan kung matkikiyap siya. Lipan kung oya kuluk na kayo. Para chisel ka. Na kaya nga liat pa ko tayo siya nga. Tang takakaking akfalat chikat kaya mo mali siya na sikme. It's pangir mas marala complete mo siya nga. Kispen, ngan ka taga kisyan, perfect lam so kung iniya kak mo liya. Ingin na nga nan takil lang siya, mga akiling aliyan na pay. Lang siya siya nga pa me, siya korin siya dolu, fasyakos, nikahalikos. Love is patient. Love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It does not keep a record of wrong. Ito what mo rekluk na siya, pa-finsrak siya. Kaya kapasyan na kaya ngongan ka din kat matay, kat siyak lang na kaya kukaman kat makain. Kat ambassador na kaya lost lang fella. Ang long siya should be right there, center mass, filter yaki na kaya molakom ka, embedded na kaya molakom on a daily basis. We're ready to forgive. When Jesus forgave on the cross for us. No, this love does not keep a record of wrong. It does not match. El din akshakshakip. El din kunek makshakshake malankad. Ay lalle shike nak matalye malankad. No, some read this here going to the Lufashakos and Galikos. Lia definition chilan lang sing and na pa Peter Akalimination. Ke shipin Agustin lowos na ke mapay Kowos aknas na jakle ay tayline molkin lang sinashin metlalal fun lowos. Na Kowos in arulana lang sin si ke insewowo na fon. Pier mo chikarak singan pa finsrak sin. El sang na fon na mo lala na ke. Na Peter, mas muslata siya mo. El di kayo na Christ. Kaya crucified him, and wakila, el mine upside down niya, then different than Jesus. When Jesus el pa, matlang, el pa, inkan suwos ko fan na makan, ela makuluklal Peter. Ela makuluklal na kayo. Peter el matkulukwan ang ako. El matamalutud el matsam. Nga ako mat Christine, kat mat tol na kaya, kat liyan kaslan kat, na kaya mo lasyo. O yan na kayo. Na ifingat taga mat tol na kaya, wala naman kat siya. Lang siya nga, it come first. Lang siya. Eas pengan la kumfin ni as. Elya makatika mo siya. Ati nga ni forman kat siya, wala na siya may tagang. Wala naman kat patagang. Nara, kat suminak siya fila maluti siya nga. Sum na kaya force, me mongoltolu the kespen kas molan got siya on mapatpat ko sifil pe shuslawan atalik natin el siya mol la kawul kaya ma pangan regeneration siya kati shusla na kaya makawul siya tila masakawul pang ako maskya makawul siya na in that sense, in that perspective, in that direction, Peter nga talia finality pa taga glorification siya pa taga. Kaya kung misusta kaya ngan ka, kaya ako ngan ka ta, finne mano siya me kayo ke mol siya nga. Kung nga talia glorification siya, makawul siya pa finsrak siya.
Mol sakawul sila sa wangan le keshiben me lalalfuni sila magatlikiye ke perfect lamb Jesus Christ. Nakataga na ke ako stinging obey malan God on a daily basis. Kaslan God. Pataga na ke shaflashin kaslan God e on when I shall ngawul. Fosi ka shakalim mila. Kaslan God e on nito kumapatpat. Taga na ke me fos long la ko shakalim yang the mas la fa may na kaywa when a mal e wala na kaywa lalos when a rose inimel mal e uli e rose o e patatla malan fela each temporary sakawul na ke oye si makatli na ke kawul si mataka na ke eternal me promise sum na ke inga shaw shafla mo mapatpat singe pa katashke pa kachie nge na ke mo singe manaka wa fela e wang le wana aisia saptang ngawul academy se pitel kodi ke fosse mga reading nge o mesikia fosnon mega kalme o cast lang lame god fa on netuk cast singe pa pengwo se fakat pengwo se fakyak na suwos manaka wa wangen le shayen cast lang lame god se pa nge pengwo se na siba na flok la liye reference mga tige son saptashi gospel lal son saptashi kalim gas na na mit katel siba sham from wala mama ke wa ke gas ke pasha let there be light el sham from norel mama ke wen ka sha fela ke ko lan metlal mama ke wa wen la shayen gas lan god Masingan da kain kasaume when na son sapta si fosnyalakur. Emmanuel si masam from kenya keke me ai siang etaga akfasyak leke kata gospel ngan isus lesingan len me len wikat len palla said molan meita len sifena palla molan meita na ke kayok na ke oyan na kaywa ke condition si makatashkina Elta ka oyelan may traktan tena rela sifan na makuluk ya maulan. El pa machuwa sifan na may usi nanan ka siwa si makatakalimir. Katla nanan ka mat na kayo. El pa Jesus Christ. El pa kas. El pa wangin shaflaye. Kat kapasyang na ke wangin shaflaye singa kaspen Jesus Christ. El usi eternity singa. Manaka wa fela wangin le shayen kaslan gat na kadito la soni la kalimi mo kaslan gat paik la man maito but Jesus Christ in fulfill manaka wa mga kumina nach kamising mon magat finsrak shaflash wangin kenik shay Jesus il fact I'm the way the truth and the life Wangen met kanta ka na rin papa fin checking na. Is the door. Na ke finsrak shima kekla. Pita si fan ay may eyewitness ke. Eli ke matal si fan. Taka na si kom na ke lututi nga ka din kalim kela. Mindset la siya. Inen taka ke kastlan ka. Ka din kala. Mana ke wa wangen le. Ke mana ke wa wangen le. Mas shafla e ang tata pakas. Let us narrow everything into the word of God. When government manake wa fela wangin na priority la koma pa kaslan God when pa usi mold siya na ke the life to come. Mold mapatpat. Ender the mold mapatpat siya pa ene lang ako minsamon ke mold siya nang mold lala sanakanan God sanakin God ke ma pital mon nga ke mol sasha mol kawul si mga kumaske katin fakka langkalang yok man kat na sin fela na fon na samo follow pangkalan chap si mga kuminanaske molin lang si ready to forgive one another katin fakka
bem hoje método algo fazia algo que não tinha que technology bem kalans up como megadim me wana fosh método aquela mina que great commission tinha aquela all authority kana que wan ka trao fel Jesus is aquela mission mat sap nga metigal sokak som all authority in heaven and earth has been given unto me. Jesus nation mat so therefore go and make. Orekma siya ba action. Prepare for go. Som era matamalututla. Go therefore make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and below I am with you the very end of age. Pange focus lakom. Pange nanak bay lakom. We focus on God's word, call on God, or on God. Makain. Now we will be equipped if God had promised, I will be with you to the very end of age. Now, in one in Shang, when I acclimate a gas, matalal, gas molal, El Tranga with Shang, thought when Fakia will see for Salco Shakalam. Or got into the me to all authority, Kanaka when Kasha fell. Got in Orekma Arakalan subsing. The Godana, we need to be in Jerusalem. Come to the Kalansap at the end of the world. A wang and none on God. You are not being equipped by God the Holy Spirit. God ngan madal by Ushe. Kalansap by arulana si kom. Tigin tres ka lilidia. El din obligated na kemasing. Pangay ngan sing. Lalim da gagak. Tagalay na kayo. Pangay ngan lal tikin. Pangay ngan sing. Katamay ito. Wana nga kalmi kaya. Uy nga papla. This is our life. But Christian na pangay mo lasha. Kadin tu na persevere, remain as Christian and proclaim the gospel of Jesus Christ. Ahkolah na Orekma. Prepare for action. At kulo manlap kaksigin God in one apel na gaywa kada sumnol digin nan taga akyokye la ak suwos la akyokye me Orekma wala na ka gas wala na mataga in si back kes makinyekot. Kulo manlap digin treskal kulo manlap ka but na gaywa na ke pelsing. Digin kada float na room. Lo kaksin gat kimolas kayo nan ke screenan. Digin when na mute maurik le automatic mute roke kung kulo manlap At tabay karin man nagawa. kulo. Ngan wi kumakilenta mat wiyas matakang matigi pangaspesi ma nga break na si kumram ke testimony kumram ke megat kanista ke akataye na fan ng kalim si makatisma kat papel bangon kumnagenge nangama kum si fan akum akfashi kumkan palakin makastan gat ngakay kat kilal fungilas kaya na ana kaya nga kalim yiki matawakin ta kalashala self-discipline singa denial of self singa ora ka tinuchak na kimakum sa daga samsam kaya na sisngi kung daga ala ka tayo kalam na siski si vesinga magatas kaya nga naki akola si magat me mata naki Orekma singa naki nga fak Orekma kung fak kiset tilas nga mit na pangay masira nga me fansim na nga paray aktolo lagi kay kaya na nasikanta ka na yung kanta ka may ngay tala ko manilung ma ngay tala ko pangay mong unoma daily bread noma kaya kung utsak eguam nagki-cleanse up siya kung desitela nara ki kataka ni me nusa siya Masi kung matakalim yun na si pele na kaywang kung voice sima me edify agas makiniya ni met si Orekma sing ni met aras lagin kalans up sing makum kain puler sa si kung samram kun na ke matalan ka sing
or ashlem ta kunyen malalo. Ako minte mixie siya. Nga, kena ulgatle. Maitlash na kayo mataga ugat yang lemstilipan. In fact, kulomalap na siyum, pangar si Pesha men, elekala mo lako mo, siyatilash mga met kumeta. Kain mo may mga nandalik na tas ngika, kumbo nga, aplo suwos. Tapangayan si me, katapa eleni na katin syol lang si singa. Dapat kulomalap, ngale excited mayen, kema kumusinge, usya na siya katin, syulela la, piya na pa yung makatlang siya ra. Nga si Vena, nga first, nga masis nga fall, wala first. Nara, nakaloman, pel na kayo waki kumutyak, nga liye kum ka, samsam na syumo, ilak kayo yala, masingit mga kume, wala nakilang sila siya. Nakatshuklay for ka manifestation ko flata ka na euros. Mangat mix siya malan ka ata. Daki malan fellowship. Nakumfak lang kami sisala tam dailan nag-Orekman. Ating ni siyam lang nagay nga take notes. El from na sikla Orekma lalamin nga pangatron lomo. Pangan si show leadership lom gialu aware. El vakla el from na sin me Orekma el winge lalos nge. El alas nga anak kalimit la el karangan los men sina position sila nge el kay nara o while in shrel som na kina me ma safla si Orekma lal nge. Na shamsa na sin met lal nge kesipin lang si elosin work as a team. Work as a team in ma akademi la katin na katin karangan men mulan met pasta ke airport nge. Na makataran ke muna dahil mga malayok si Pepe. Long story short, inakalimila, may si makatash kem singi, Orekma kun, anayin, pangayan si matlash ka kun, malan ka ata. Na kumsta ka saman la, mande, katmulin mo, tfalinig siyete, inanantiyangan. This is a way of life, kikat ka-passion na sin ka ata. Wala kaya kalamiyak kat. Kat fingi pala na pa wala na lan kat. Siya atena akiling ki ngamda cleanse up ki 2002 mga full time. Tako ani ki 2003 kaya kat 2 ki nga shifel la. Pangan pel si ma naikiyak na siya chak na kagagawak. Namlipan ngan chak na pa na siyumla. Anan chak na kagagawak lang. Ay tala pangan masuwas pa si. Ang chak na then a relative discipline siya na may self-denial siya. Misingin kung ito kasamang kinagay, malam luo, etas siya, may, kung ito kain kan karangan may siya, nga karangan si luo pagimula ka. We have to go through the valley of suffering na lesson learned katako Orekma kun, pass it on ke mula siya na sinmat siya. Ngawula na pa kayo ka tamalilipan. Ngawula kayo ka. Nara kinata ka ng stewardship si kumfaka. Nga sikingan me sang penagimula kay ngena. Ngena sikme tok shalan gat. Dagit discipline self-denial singan stewardship singan sumnake. Kat me nganwala sipat si dalap. If ineash mama wangin ke ngante kyal. Ay pinapasapan ka ata. Ilrela minds ang karangan kat. Nang afinasyon ka wala down the line, damalipan, kumita lang atin na discipline. Niki manguna ka kanin mangan. Nagkikasi mga baktala siya, kaya may kasi katsiba nakitika ta. Atafuchi. Hindi ngamda Amerika ye. Ang alamig ko siya na siya futusik. Siya kasing disciple. Taka nga nga chol lang mud ko siya pangalan siya from the sea. Ay gulo. Nara nga kinatagay vakulo algatle. Pangagata mit mataka ge dutil na fan en si kumbralan ka siya katnge. Tamdad benita ngan pain gom algatle kayo nga. Lang balajin na siya kasunat ka irong ya ki kapel na loisingen. Ikaw malap ki Kowos Orekma chat
me interactive boxing in kashikat ke wakadin to kani fashion med alut luti o shot them la osha padam dal li sianal range sam siok singalia pai kompe we me siawan kewa Jenny angan pain kum dam dai glomalla Amen, Kenny. ali mo gum takla amen kesiben gum kan palape taka sila lemistel lipan ngayon kan taka silbe awian na naklasan ki mas was spoilan gada glomalla for sibe pa dam dai lul singe ang Nesha bangan tingin. Nesha la taka bange nga bangali glomalla abak na siumla ngale for kanal na ke pelin sumay nga ni run me siya unge pinga kol aluin kan mange men dan kaya ka de shashaon dan kaya ka rekmal la pang abaka pa na ke plan gasha man barella dam dal brukila Daniel glamalap ke aspeloman siya pa asnge dam dal rina Marina. glamalap on aklen pe matma Devon di tu we got young Tandal tamay. from lanai pange kata testimony in can confirm fagak wo wolom tamla liban ki akalemilom ki lutina wo simat lagana mamo me aklen mat singe tamdal si wiyasnge na kaya si wiyash Okay. lamala taga we go for fashish na San Antonio lumalap tamdal siya na katalay na kaya siya ko wasin wikat Machiwiyash ka tagay yang namlalipan anangan Isam Alcha Stevenson ita and Indiana Fifin pay. Pangamashi ka tinin tigin magid python na pay mo mani kasha suspend on crown ita lang mo nga ashera wanangan magi Indiana speaking of Gulamalap ki betagaluman ang daltal be well backer Gulamalap ki uchak pelom clean Texas pangan Lin bangay kumalak konok met at Glen nge ki fascist no way man ya Luciana last San Antonio ngin si Kowos na of mas wengi na San Antonio Gulamalap lang ang tamlan mityo langan pe okay taga ba yorek amal mitsuwa kay ko Gulamalap Ashluman bel na kayo siskya ginjenge ken Save City in Washington bangan kat na bamdalien lespit misma lespit shukolas pang galle amda genye as always amisyo kamdai Kenya elale we kum na len na kayo Gulamalap Kenya Kadel wala ben na kayo medan we got Kadel wala we got that's it bel na kayo hello pe tamdal bit ang katamit mataga na tamdal si wiyash nge be tamdal kelin pain kom Gulamalap ki tagapeloman lang largel papalin future pastor sinal lost che Bastardari. Dai che wa Gulamalap bastardari relatari. elero alun da we get professional mit sia da lang alle mo ya arspel jingal tu ram to ko Machinga ba we got yang kumakalan al tigin si wiyash nge. Oish katikin okay I lost track last year. Manil 4-4. Wangin. Pain kom Val na kinele. Tikinali patar. Comwit. Comwit. Gulamalap. Or makin travel naman comwit. Gulamalap. Tigin. Natop na kasiyak siya. Bangan damdal bet Gulamalap. Ki Paklo. Alabama. Okay. Bangan me. Katayan ma. Tawid church in the nansong. Tulokonak. And mawangin. Tawid church mga taligi. Tawid church give kintukun kasin kolsing ngayon sakman pa duwa lang nanala kasi tawi ba Orekma lasale boss minorek well global la
Ngay chút nghe mẹ ngay chút kumin may kumtaka Lesika di kemeltisingen kan taka orela accept luman nga bray kali lash unsuga nga on di kenaka shafla. Alle shui malap ke shibana flokna na gelene ke ya na ke pang sila tigin treskala. Kumni malam lu mga lima katil harshipelan kat impel na kay mo taga wana elakalamia keyword atafa cheesing na ke physical fitness we been a financial fitness lash in taga na ke kumni definition chinga te late lai payola ke shi class we ya alle relate na ke physical fitness may na ganosh pa ne not only physical but spiritual fitness na ngay sa mata alu itevan siya alu ita winetar na pasta shima pasta siya leaf and son tao lang pasta robot wala tigin Carson in Belgium wala tigin Allerson tigin ofanay met leaders lan me tevan siya wimtan kelo sa wila minister talara patlak sila ken tugun halu siya na asam na usi pelchilok pasta livin mo pelching ay kek na siya na masya na si kemasing alatay ay payola in Belgium definition lan health masing asam kung kinyo men effect siya ulok nga si fepen lik toli wiyak wangin lakish men health na definition siya nga kunak li nga men definition siya le teya ke ne lutut ang reference ke aske wantik nga nga fausit sipel doctor ske long definition si ke English nga me what define health what is health na bapen ang tawagin from dilok ke nga we might hold definition siya ke tugun alu siya nga talle mongo pa ilya definition man health nga ita definition so nga ke na asum dak lutut ke 2014 payola ang atin na maulikun. Malam luo inge na matikin el falena nga so mata nunak yang atafichi singa taka. Taka na pa nga apply na ke mulaga inge na main mga sipe sum rewind li na ke may kek na sikme na physical laga tenawo spiritual tenawo the long definition so what is health? Health is a process by health. It's a process of man discovering, using, protecting. A process of discovering, using, and protecting all the resources within the body, mind, spirit, family, community, environment. It's a process. Protecting, using, Orekma na kunme karingen. It's a process of this kumsum soka Orekma karingen. Resources na kayewa. All the resources within the body, mind, spirit, family, community, and environment. And if you got the definition singe, kana dimension on course particle again. In rela kalim na mekan men health. Definition na health. Masimedan ba physical fitness. Kat pa temple nan God. Ngan man kada wigat kada liyang may ilyak na share. Physical fitness pa met. Masya akluan ba na definition siya. Dimension akluan ba psychological me fitness. Emotion la siya in control niya. Kanina ang dinisiyangin. Katliya ang kat temple, emotion la siya in control, that's health. Actually ba, spiritual fitness siya. Of course, katil na lang, takay mitik man na kayo. Pelsit ngon, kat kapat na yung ngon. Physical, emotional ngan, it's gonna be under control. Main kataka syuk ka rin met. Wala promise lala. Wala manifestation siya matikin tres kalilak ka lang mga. So you got physical, psychological, you got spiritual fitness. Akakos pa intellectual fitness.
Kom shoek kon discover Genesis nega Revelation. Kaya ngon man God. Kaya kom taka shoek malan God, ay kek na malan fel. Ay kek na malan fel. Kom taka shoek mana kay wa fel ay udakot. Evin kom taka shoek fel. Kom tika ni mapailan God. Nara God intellectual fitness yengan. Aklu akli me or shisak akli me or social fitness. We were made to relate. When I Exodus saptalongol, kadin lang siya kadin made me infuluan liang shapat, len shapat, which really me foreshadowy masima kat mong le in Jesus Christ. Kaya kat mong le in Jesus Christ ngan kat relate horizontally na sin met na kayo, met talan na. Kat lang siya kadin made through Jesus Christ na sin met na kayo. Shaksi na bangit. Nara, dimension siya made about physical fitness, psychological fitness, spiritual fitness, intellectual fitness, social fitness, masisaflan by environmental fitness. Environmental fitness siya nga pa Pastor Benedict witness ke Vice President taga Neru Benet einem inger ngart fotlal tamlel tenel pingam. Na ngafat na siya mga te fotlal men tenel masin pelsa. Na lekal la na ke me ngay rela hotel ka kain me ma finan ko siya na nga kumti kain ko siya it's environmentally disgusted ingin. Fok kan we, kumti kan siya may na we. Men evin kumli lalo sila lang evin kumli environment la siya. Nga fat na bay. Masi nga te fakin akuling nga fakin pang fitness siya man na kadin float na kaya. Evin ka float na kaya malangkat eh kaya nga full na malangkat na siya. Kaya steward ite temple mo kaya na nage psychological na kaya. O kada liye pa environment lang makatil rela pa fela kada karangin. Kada karangin. Nangafat na siya mo kumti kan akye hotel mafinan ko siya men clean up siya na rekla. Kumina on kanas la coswes ko lang ani kesla in shaver kesla flow siya nganin taga environment kat ina kan steward imang makatil rela ko siya kat pa may call. Kat pa kalim siya mautaga katin liang malangkatam. Dahil kikeme physical fitness la. Definition siya nga ta share na sin me mo't kulan ng tefon siya kaya. Kaya na siya pin in pel siya tak pasta level patak ta kol me ikat na siya kapel siya mga tiyak men pasta leaf pa mga tuyak ra. Right makin pen na. Tokoyang na. Tamil me nanamyoshi Department lala sabihan sum proyek ke sto siya sa siya tol ke ukaldal. Asum ta nena law island ta pasta tolman pasta shawiyers Devon Chaka. Te pasta takta tolman takta siya ako flan sa amin talik siya to. Siya takta lar. Siya ga takta siya man. Now we staff like that. No phone now. We may health nutrition specialist on Kursai State. I ship pen of check so. Mekan men health. Even come carrying met las Kursai, come define for that health. Dimension on Goshen and balance across physical, emotion, spiritual, intellectual, social, we environment like need to be balanced across. Kaya alam mo ito kay kaskat ka din balance siya masing ang taga kaya or malangkat mo kaya na ingkat kay siya. Nangafat na pala malam luo matikin nil treskalil set me aside. Nga sum non ka mga nga man, this is really I need to apply, really apply. And they taga siyaman magalangan obedience na kaya mo. Katil regat la. Ilita in a loss. Mashimet, we need to get right with God. Receive Jesus, Mujinga. And wait for his coming. Ela local. And as we wait,
Kaya to pay mga dimension on kat mga mga fall in place. It will fall in place, manifest na ke mo lakom. E wang la siyang ang large kat fact with an esma. E pangay o yes mata ko ngan si na su kaksigin kat we might na kayo. Kaya samram si matikin at mga aro akas makinya na ke mas mga kumasyan. Obedience, molken, akoklankat, kat met lankat, jangan lankat, inain kalam lankat patol mol las. Ako lo malap ke met na kayo ma tagalike pasalos, met na kayo ma aspe wikat ke background. Kulo kaksakin kat naman na stetuin we kat proy ke ministry lowos, kusa online ministry. In falen inoy lang silang kat. Kulo malap pelching a flock on pelanal tikin treska. Kulo tikin. Kulo malap. Kaksigin kat kulo malap pange kataga naki samno safla last missing ya. In some praile na kulo malap ki definition na wuhusi pe kum usige kabun sam loman ngan. Inakalimila wala ko makalimila sin met kolla siya. Mayok sibe pange. Na maasing ata akademia tamno lipan pa nga mga isang mga faka maasing mo no health no nothing Kulo malap. Kada ma siya kan lanal shetan. That's what really boiled down to. Tigin. angan Kulo malap. may nga palakin la ngaki motela na phone na puke pa po lang wala interconnection si kan mangan Kulo. ngaki syempre na sindalik natas itukot ngay ma kung saan ang artificial intelligence nga siya push community information na maasi mayok siya ba vinwanan nga lankat propel insang sinakin ma lankat na 8 years maasi kyak na siya lelang nga lankat pa el tuloko nila Paul siya nga Paul lang sumnayin siya main el sinsin kanon na paano nga masikya ka masing ako naki-endgame si makatash kaya kung fact naki-anchul pa na masing nga fact matikinisil fact na si kaltoy lang pa samram na sinmetlalo siya na metsa siya taka naki and los Orekma wiyate anayin simet mawelolos mta meta il undermine core naki-mission maasya na orela kairu flesh in the katamweta. So which one am I going to go after? Maasing ako min pray ke endgame singe pa kumakalim niya yok shipe ka din som nakimana ke wasayang som na mawi Christmas we edify kayo metlash nge papa na ta kakisam lang kita wila church malata sakta asimain ta ka na shishke pa nga ko mindila pa nga special ka tara mga taske. Ahkolah. Na kita ka na shishki le week misingi shilpa na kes makinikatla masamanyak na sil Moses tentavan sindalik ngayon pa-chair mayal daga shilpa sham ne kadila rara pa ako tinla yang fuku yang ahul dal takaligian itchap minifa pange men mola met medabangan nga fact na kilang sisilan nga yang fuku yang ahul but it's infinite love na manay sisishkar na kan sikum ka din biye na pa na nga kisilan nga pa kat na kaywan mole why win the world and lose your soul Steve Jobs in fact la na kaywa on ki fingertips lalaki erala computer nga eko flas up si mo den palangal ki manol fast kya ngal si ma katita kinashing teeth mange na panangara makuna kum met fakak na kewa met lalal fungin na kewa masing ifale it's not about sham kun nga kay nakataya masing kalamigi kung mo o yevo kakat kanran sin mo den fola parang nga fakak sin dam si bewiyak nge punbenge kwamwit katera fakam mo den fola men
kat me push le fastlan technology na ke explosion ching na ke I me sing intelligent artificial intelligence nga nan ka pena na ke art pen ji bang AI AI spell na ke bang AI AI singe pa talde na katang la ngasak na study ke na ke matenile linga na ke la mga fact na sume masinge pa makia pala talik na ta siya kung talik na siya singe dahil kasi wol masinge tengit masinge nga kung finisam ra kat kan photo to le finda som siaksin AI ngay la kung wi small mapat ka nga ti anchen singe ko malap ko din na vasta medin kalia kaksigin gat onto ko nga usi na in mo gat dugun ma tagat proila at fasilik kulo malap ke but we are scared tamdal for line katakilin pet kaloman kulo malap tamdal Shorlin Harrison kaksigin gat kulo malap tamdal Chenny from Alaska katakilin la times on lowosan sinal kien mataswa dajakta kosa pa nakadinita la masi makat endgame si makat akut na kaya pa kadin wiyes mo lalasin kadin ka sindalik natasha there is nothing in the way ilsi man kewa na constant rejection makay fun na bakal man kasko kengan matal ilak kalimit akutin lala inusin ke definition si ngan kadinaske apa nga proile nak safia alter culture pamarat fan na taringan kung kulo malap tikin nayo kulo malap aksagin kat you have to do it kulo lakat somne anin yaking ikamema we have to do it kulo tara ni Orekma managawa nakali ke prae nakasi on sugunge nakat kain ne bangan manain atol kat fasilik naknasuya kat ni prae kat sivil pa na pasta yeton kat flat lash ki singin kaksakin kom kulo malap na siyum kilang silom kung sa pa mawin kulo si fun na tuminta kami siya cash kat ni na baba ito kalmayan faxing ikisipin astalik nadas win kulo si fun na tuminta kami siya kisipin langsi singi ko makkalim yung finsrak pat kia magruklar finsrak la mesi katta molin suway ka sipel ki katta ka na yeto min lalal fung ila paychis krasel misa molyak tikun nen tolu katangla makuluklan fella singi kumusi na shish katin tukavin makasto makalemi datya tafung le kung fakla kat fin lalal fung ike lem dalayak kada wis mo kat baba kat lalal fung ila kum lang sikat taga may wikat ki fashion klasha Layla kalang pakotin asisin silan ngan matalumin wikat karin amen ay lamalap namlipan kade dipchana ons kung ngene kinagat parilik nga eva samram benjum ki telephone na fin ko me ka asas tasakta may bangon ko yak pena kulo ons kung agay singayo pa kung samram kun piye nga kadin aske ngalen lang sinapwe may kasi ko baga Warren Magolo. Now, siya ko rin sinaldoli 428 lang siya. Ang imasi mo, may nenak kasan ka, tapi doon yung lang siya. Man, iba nagalimot na 20 $, yung mga Kung atin na mo yung naging pagas. Yung calling ko